sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy ket naadaw iti pakasaritaan ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Patricia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan naklat takuman iti Tricia. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas anang ibati kanyak iti saem nga agingga ita ket jak paylaeng malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Pasensya ka lang man no sikamat ti pangibagbaga iti sakit ti nakamamarik-rik na Tricia. Awan anyaman na Ivan, maawatan ka. Iso nga okay lang kanyak. Nagyaman na ka? No, apay ba't nga pinaging gaita katsak pa lang malipatan na di ang Mariel. Ivan. Masakit uray tinakam ko. Tumukno sa dilangit ti gurakin ko na. Gapo iti panangisukat na kanyak iti sabali alalaki. Nagsakit. Nagsakit, Tricia. Ala, gusto day ta na panagin inom mo. Ang mga numasubra ang manan, kat di kan tumanan makastrak iti trabaho, gapo iti hangover. Bayan na kumalay. Kaya't kung amin ipapas ti sakit tinakam ko. Kaya't kutim ang lipat. Danggayan nakman kit ni Tricia. Ha? Talaan. At titibaso. Karga ako na. Oo, basit lang Amangan kit din umabarte ka, katjak makahawid. Awan parikot iti dayta. Iyawid ka na ano ka sa pulang. Anya? Cheers. Cheers, Ivan. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Tricia, awisin ka kumarumwarin ton malan. Di mo ibaga ang mapantamanan aginom. Saan? Jakon kayat ti uminom. Ohos? Pudno ti bagbagak, Tricia. Namiris ko ngamin. Asyak tumatlaang ti marigatan no kanayon ti panaginom ko iti arak. Ay kat very good nga ron nasapsapa ka anak ka amiris, Ivan. Una, rumor tayo ton malam, ha? Ngam saanon nga iti bar ti papananta. Sa dino kay nga ron? Ilibre ka man iti may sakadag iti nginginaan na restaurant iti syudad. Ay kat pakaragsakak unay pudno day ta nga ibagbagam, Ivan. Katuan mat, sa anak nga agang angaw, Tricia. Ilibre ka talaga. Okay. Nobyom ka din ni Ivan, Tricia? Apay mat anak ko nam ti ka, Starlin. Wala, tamasansan mo ti irurwaryo. Kan sabali ti closeness yo, friend. Anya? Sika talaga, friend. Ipakat mo man ang tiki naman nagpaliyo mo ako, nak. Ay, syempre, Kat, saan ka nagbidot? Saan ka di? Nagbidot ka, friend. Saan kami pa niya agnobyo niya? Saan pa'y ko nam, friend? Dukas na nga rod, adan to posibilidad na ada kayon to. Anya? Gusto ka di, friend? Amok nga agayat ka kini Ivan, Tricia. Tangiwat mo, friend. Di mo unay pigsaan.
Amangan no ada makangagkan ka kat anya pa iti panunutan da. Ah? Bay, ama, panunutan dalatan no anya ti kayat da panunutan, friend. Aklo nag-crush ko ni Ivan. Ngam syempre, jak ba't ipatlaw kan kwa na dayta Amangan no ko na nga easy to getak no bilang laang. Di mat ka break dala ang kin ni Mariel. Wan, indam abulan ng tinapalabas manipod nag-break da. Kat upat abulan matan nga gar-aram kanya. Ay, kat di mon paluspusan, friend. Aklo namon. Di kan agpakipot. Tamangan no makabirok pa iti sa bali. Apang ibawingan na iti panagayat na kan ka. Kanayon na kami tasukunan kan itulod na nga Ivan anak ka. Apay agar-aram ka di kan ka. Kinapudno na tatang. Nobyo ko ni Ivan. Kastaya. Wan tatang, kat plano mintiag kalaysa. Kat sapay ko mataw manugot kayo. No siya klamay sa awan parikot iti dayta anak ko. Pakaragsa kakit tapno may simpamot ng tibiyag mo. Si kalangan ti awan asawa na kada kayo nga agkakabsat. Wan nga rod tatang. Alakit, no talaga sigurado kayo iti dayta panggad ng yaw. Ibagam nga rod ka ni Ivan ta dumanon dan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo mo ti may papaniti panagkalay sayaw. Wan tatang, kat agyaman ak unay. Nagsagana kayo nanan. Dumanon tayo niti mabiit. Ay, katwa na, anak ko. Kanayon kami mutkat anak kasagana kin ni tatang mo. Ba nagapagyaman ak unay nanan. Imbaglangan tanda kayo tintad ti Diyos sa dadakkel ko. Tanusan lang, jaklamon. Pagyamanan mi mahet, gaputa si katiintad na nga anak mi, Ivan. Malaksid anataer, nasingpet, kan nagagat ka pa yan ako. Una yun tayo tapanang idayo yung kanyak nanang. Ay, kat siyempre mo't iso adimon iba-ibayag ti panangasawa man ako. Iti kasta, maadaan kami mo't adagos iti apo ko. Wen ka din nanang, umadanin. Basit lang nga nagundaw iti orayan. Agkalay sa kami ka ni Tricia. Congrats, friend. Manulangan nga aldaw ti palabsan. Agkalay sa kayon kini Ivan. Naan-anay kanton kas Mrs. Martinez. Wan friend, kat agyaman ak unay kan ka Ngamin, manipod inrugi mi tinagplano may papan iti panagkalay sami. Kanayon ti kadnam iti sibay ko. Siyempre mat that's what friends are for. Thank you talaga, Arlene. Aywan gayam, simangpat ka din nagiti souvenirs? One, don't worry, okay? Di mon pakadanagan dagita. Siya kun ti makaamo amang isagana kadagita abanag. Di mon istresan ti bagim, friend. Tirumbang itaken ka kat naka-beauty rest. Okay? Okay, friend. Apay nga itakalaang Ivan. Rabiin na. Masensya ka ng Tricia. Naimasan mi ngamin tinagistorya ka nagiti katrabaho ak. Tsaka matang napuputan ti oras. Rabi ka kaya man. Nabartag ka? Kwa, Salmat. Nakainumak labasik. Nangan ka din? Saan ka mapisin? Nabsuga kiti pulutan. Kahit kunti maturog. Ag-shower ka pa nga umuna Iti kasta, presko ti bagim amaturog. Ayun man nagpaiso. At iti tuwalya.
Adto'y matipagsukatam. Umuna akon iti silid ta. Makaturturog ak ngaminan. O, sige. Sumarunuak mo't lang nga dagos kalpasan ti pa nag-shower ko. Aywan gayam, imawag ni nanang itay. Apay ka no? Kidkid dawan na ti panagawid ta iji balay. Kasangay ngamin ita ni tatang. Kat yaw awis na nga ijay tanto namang rabii. Katwan dagasan naktungaruda ni opisina kalpasan ti trabaho. Wana. O sige nga Rod, urayan kanton iji opisina inton malam. Kumusta ngay mo ti panagdenayo kin ni Ivan kas agasawa, balasang ko. Kaasi ti Diyos nanang, nasaya at mat. Adamat dagiti gundaway nga dasan mi apag kinaawatan. Ang maurnos mi matlaang nga dagos. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta balasang ko. Wan nanang, napanagnagak atalaga na singpat ni Ivan. Iso nga awanan dawatag pay. Ay wun talaga na singpet ni Ivan, balasang ko. Isuuti kasi singputan kadakwad ang agkakabsat. Wan nga rod nanang, dayta ti kanayon na nga ipanakkel kanya. Ay kat agawaan nyo at agaramid. Iti kasta, makita kan maaw-awir mi pay mo dagiti agbalin nga apo kumikada kayo kin ni Ivan. Ay wan ananang, dumteng tulat na dayta gundaway. Wan, ngamdiyo ka din iba-ibayag. Tani, bumakot kan lumakay kamin kin ni tatangyo. Saan kamin ton ang makaaw-awir no kwa? May anyo nanang, ibagak to ka ni Ivan dayta. Oh, ada ka di parikot mo, Ivan? Apay matan nadamag mo ti kasta, Tricia. Kasano, masansan matan ti panagawid mo akasta. No ada parikot mo, ibagam. Iti kasta, pagsaritaan ta nasayaat. Saan kat akasta kanayon ka ngagbartag? Awan parikot. Awan. Diyak lang min mapagkid-kidan ti awis na ti katrabahwak. Isa mapaspasubuak na ko. Sigurado ka? Uwan ko naklang arutin. Danag mo na ya. Isa ka naman kiti ti pagsukatak na agdigosak man. Tani, nagdagang ti panawan. Malay, ingka nga rod agdigusan. Ikabil ko itirabaw ti kama ti pagsukatam. Kalpasan na, sumarunukan tumat ni Jay kusina, tay sagana kunti pang rabyanta. Dayjayan ni Ivan. Simrek iti banyo. Kita agman ti cellphone na. Sabali ngamin kati agparparik na kanyak. Kita agdag iti messages iti messenger na. Puro mat dagiti katrabahuan na dagitoy. Awan nga ti makita ka sa bali ang kachat na. Ay, nasobrak sa manan tinagpanunod. Tinasayat. Isublikon. Ada nag-message. Ay sus, na-open ko matan. Sino da ito eh? Babae mati profile picture na. Adamat na palabas akong voda. Basag man. Inkasar ko ni Tricia. Gapo iti sakit tinakam ko kan ka. No nalakalaang ko mga isinak ti asawak. Tasikan ti asawaag. Uray, anya ti aramidak. Talaga, adyak mapilit ti bagik amangayat ka ni Tricia. Ngamin, agingga ita. Sikapay laang ti ipit-pitik to'y pusok. Mariela. Anya ti kayat asawan na ito ay. Basta agti siya ti babae. Agpahadatan anak ki asawa. Nga mabalin tamatlat ti agsarak iti sigud a pagsinsinarakan ta.
Amumatan. May salaang at text. Chat uno awag mo. I'm on my way. Adumat kat tinagsina nga agasawa. Gaputasan daan naragsak. Diyos ko, anya tirumbang aramidag. Isuro na ko apo. Nasaya at matasimang patkan, Ivan. Apay ka de. Kaslay nururay na ka. Talaga ngay nururay ka. Gaputada kayat ko pagsaritaan ta. Ha? Tiamok. Kabailak nga ilimad ti amin. Nga masaan gayam. Nay. Anya ti kayat mo asawan, Tricia? Linoktak ti cellphone mo idinaminsan nga aldaw. Anya? Pasensya kan. No nakibiyangak ti cellphone mo. Madingamin at talaga ti agparparik na idi kanyak. Isu akinitak ti inbox mo. Kat saan ang nagbintot. Tricia. Nabasak ti konvoyo ka ni Mariel. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Awan umasping ti kinasakit na. Apay nga na nakibiyangam ti cellphone ko. Saan narumbang nga nakibiyangam da dyan? Tapno agtultuloy mati pa ng luklukom kanya. Kasta ka di, ha, Ivan? Tricia. Ita, kayat ko amangagan amis mo ken ka. Katsapay ko matapod no lang tibagam, Ivan. Ha? Ay, ayatam ka di pa'y laang ni Mariel. Saan mo't nga itikasta? Wan kan saan lang ti kayat ko sungbat mo, Ivan. Ay, ayatam ka di pa'y ni Mariel. Sumungbat ka. Wan? Ivan. Diyak kumakayat nga ibagang. Ngam, pilitan nakmat ngamin. Pasensya kan. Ngam, inaramid kumat amin na kabaalak ang mangayat ka. Ngam, talaga ni Mariel latat ipit-pitik to'y pusok. Sorry, Tricia. Nagsakit, Ivan. Nagsakit. Ang oreno kasta, saan na akayat asawan nga agsinatan? Diyak mat kayat na madadaal ti pinukal ko a pamilya. Agdan na talata. Tagasawa takat nga ron. Ikarek. Pagserbyan kalatakas asawak, Tricia. Tricia, rabiin, hustun day ta pa naging inom mo. Napartak ka. Bye-bye, anak ko malaang Arlene. Kaya't ko di makalipat. Kaya't ko nga iliwliwag ti sakit tinakam amarikrik na. Tricia. Nagsakit. Nagsakit, friend. Maawatan ka, friend. Ang di mo kumamot papasan ti bagin. Si kamot lang ti agbalin ang nakakaasi iti kastangar aramidam. Anya ti rumbang aramidag, friend. Sinaap ka din ni Ivan. Diyak mo, friend. Angam no siyak lang ang amay sa. Rumbang nalaang matkat asinaamon day ta lalaki. Saan mo a-deserve ti kastangar aramidan na kan ka? Arlene. Pudno asikat yung kalay sana. Ngam saan matgayam asikat ay ayatan na. Imbes umaasur-surwan na ka nga ayatan. Saan mat tamakisinsin narakit din iti ex na. Day tagarod tinakal aparikot ko ita. Friend. Aging gaasaan ama putad ti komunikasyon da. Agbalin kalata nakibutas iti imatang ni Ivan. Talaga nasakit ngam isumat ti mangriingkan ka iti kinapudno. Agpanunot ka kumaan na imbang, friend. Tatang. Ala, gustong na ita pa nagsangit mo anak ka.
Maawatak tirik nam. Ang masapol ngagbalin ka anatibker. Anya ti rumbang aramidag, tatang. Ang damat punto ni Arlene Agayimaw. Ang maanyangay nga ron kat adaditan. Saan mo tabas-tabasta ti makisina? Nang runa kat nagkalaysa kayo mutan ka ni Ivan. Tatang. Tirumpay nga ramida mita kat ipakita kan iparik na mita asawam nga ay ayatan kan ipatpatag mo lata. Itilikodan ti naramid na kan ka. Patsya ka masursuro na kan tumadla ang ayatan, anak ko. Tatang. Tinapatag, saan nakamot asininaan? Si Kalata ti pinili na nga oray kunana ani Mariel pailaang kay ayatan na. Mamati ak amalipatan ng tumadlaang ni Mariel. Basta pakitaam laang itinasaya at ti asawam. Tatang. Amok anarigat, anak ko. Ang nasken alumaban ka. Talo ipakitam analupoy ka. Katawaan nakalaang layta Mariel. Sana rin mangagpaabak ka. Ipakita miti asawam saan nagbidot iti panangikalay sanakin ka, anak ko. Aglalaok nga emosyon ti marikriknak ita, Miss F. Jack ammo ti aramidag. Panagriknak kat aging ga ita luklukwan nakpailaang ni Ivan. Angam sa anak ang makariklamo. Ngamin, kaslawan mat karbangak nga agimon nga oray agasawa kamin. Gapo ta sa anak mat nga rod nga ay ayatan. Ngam oray no kasta, mangnam na maaklat ta ang masursuro naktumatlaang nga ayatan ni Ivan. Tauray inaklon na ani Mariel pailaang tay ayatan na nasaya at latamot ti ipakpakita na kanyak. Naasikaso, nasingpat ken narespeto kanyak kas asawa na. Banag arumbang nalaang met apagyamanak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Saan tayo matkitding agpapada iti kapanunutan? Angam no syakla nga maysa, nulakit di ta nasaya at mati ipakpakita ni Ivan ken ka, panagkunak katrumbang nalaang met nga ipakita, ken ipariknam ken kuana ti aglaplapusanan a panagayat ken panangipatag mo ken kuana. Patsyak adumtang total daw a maamiris na, ti kinasaya at mo a babae, kat maakseptar na nga adagayam asawa na amang ipatpatag ken kuana. Kasarita manan ni Ivan kat ibagam, ano talaga adi na kayat a madadaal ti binukal na a pamilya, liklikan nan ti makisinarak iti ex na. Alakastan pagayam Tricia, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.